A good morning, wirigiro bwakwa karukiri gaku ni gakega Jumanne ya tariki 28 mweri jwa mugwanja 2028 mero mutito kangangi gukirite kuri na kapioma indi yote 9:10 wirigiro bwakwa uko salama na wina karukiri gakega narua tukubangarite manto kathomba amanto manto nkutho tukethira tugitegera riboti kuma matureni rikana mero ni kwithite kuri na ndiunga ya atongeria ba upinzani ari mutongeri wa DCP rigathi igashagwa indi tukethira inya turina rwaria rantuke narua turina mavijana majenzi gutegera kiuthiki gia siasa na baba ingi baraba itonyetie kiri siasa cia 2027 bakiwa sisi dio Sifuna. Of course tukethira tukiona this Sifuna phenomenon era ithirite kujiwa siasa cia ndegoro yetu ya Kenya nyuma ya ndiunga ya ntuko ijire ndere cia Western anitonete gwitikirika kwa Sifuna ndere ira cia Mulembe kana Mulembe Nation ndere cia Bungoma na ndere cia Trans Nzoia na ria kurari na mishamanio of course tukadenya tukitegera magatheti atone ni yariko ya ikipombele kiri nteto cia mugongo atombiria na ndiunga Rigathi Gachagua county Mero agita na mbere kuria akari ninge atongeria ba Mero kwethira bakigwatanira ninge akiminyera manyere na cioni ndwaria cia kirima gwaturanwa akiwa kirima ni kimwe ninge akiromba atongeria akwatanira siasa ninge gutigira kuri na mirandi ya witi na mbere maturene no negete kutharikira atongeria baraba gukundira kaone kamwe na Rais William Samoei Ruto akiuga ni bakunyanirite mugongo ini miario na ugambi bwa Rigathi Gachagua riboti thurani na gutarirwa ni Mutugi Okiambi. Watu wetu dawa ya kufukuza kasongo ni mlima ikae kiwa kitu kimoja. Na mimi namwambia huyu Roko kichwa kubwa akili dogo. Ni bure si bure. Anatumiwa na kasongo kugawanya mlima Kenya. Wewe Roko nikwambie kugawanya hii mlima inaongozwa na Rigiji ni kama kukata muti ya mogumo na wembe. Haiwezekani. Sema haiwezekani. Nikisema kugawa mulima munasema haiwezekani. Kugawa mulima. Kugawa mulima. Kugawa mulima. Bas nikisema mulima musema ni moja. Mulima. 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 Kwa hivyo Kasongo nikwambie sisi hapa mlimani tumekupangia. Na huyu Kasongo nimemfinya analia kama panya imeshikwa na mtego. Afinywe asifinywe? Ahangaishwe asihangaishwe? Hapa tumefunga mlimani. Eugene Wamalwa na Sifuna wamefunga magharibi. Babu Owino wamefunga Nyanza. Kalonzo Musyoka amefunga Ukambani. Si ndio? Kasongo amefika mwisho. Analia. Munisamehe watu ya mlima. Nitasaidia Kindiki. Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima. Sisi hatuwezi samehea mtu ametusaliti. Usaliti hauna msamaha. Wewe kama unataka msamaha uende kwa Mwenyezi Mungu. Hii mlima imemalizana na wewe. Kweli ama uongo? Wamama wamelima mahindi na maharagwe pale kwa kina Lentori. Amehakikisha siku ile walikuwa wanasema ndege italandi in 3 days. Wamechukua mahindi na maharagwe ya kina mama yote. No compensation. Number 3. Hii makutano umeona vile iko. Hawa watu hawana sewage. Hawana sewer system. Kwa hivyo antobonde baraba kondishanya manyomba jao ibodara bona siwa system imarori jana joka mata ambi takataka siwa ilikuliwa na wanaume kule town. Wanaume walikuwa nini? Na sasa wanatuambia eti walichukua deni kupitia nini? Kupitia pesa ya MEWAS. Wanataka wapangaji wa hapa maji ipandishwe ndio pesa ile wanaume walikula
viongozi walipe. Kungena ku akari kumanteresha karama irikirishwa mbunge kia Tigania East nibashumiritie bare na muthuro ningi bakilalamika kwaga kwa mirandi ya witina mbere ningi bakiolotera ura wari gavana wa Meru Keritum Peter Agatira Munyasori nontu bakira bakugani siasa nacio itina keguni ikiri akari nkiroki bakiruta mukana kire Munya nontu bwa kuruta miarie ya kumaria mbunge wa Mpuru Abori Adams Muturia wa Derenja na ribotia. Baani akari kuma ondi ya karama gicua mbunge ketika nisti bara bachumirite na muthuro mnene na kwithira kimenerwa ari gavana wa kaunti ya Meru Peter Gatira Munya ikiraba wite na thirite yake iri atongoria bondoni amuna kwimba kwithira kibonia lambu ite akwanire kiri muchamanero mbete kwithira kibuithe ntuko ya goronde na ondi ya karama iyo rongo yonte nonto bomberere otibia tukwithiria ni kumandira moyo koronda mona wakoronya itarera ndirwara ura moyo koronga tamwicheni nyasure geta miona endu were are yakathokia munene ora tutongoria atokira barabara ye batu tutira uma laiva cha otora mote otekirira tutetora nonto kwa mutolo are chotora na maia na niongwera tware ya erenya ya maia na koto mutekiona barabara ito na barabara na nakumeria karuma munene to acha kakaua Torua Gatira amanto eda ate bua karama Torua mparo fa Idara kura torujira mparo kura ndo kwera atira okwacho kamudhara karamati koke yo tanganya bro kwenda batu tingo kotondoro mpempe Idara atira ware kuto venere tuimbe ora kento ke ondari sai mtora to siomba pio mparo kamerutere tangirida to manata no dukuru siari kwa wada ingirida to manata ate mabua pamparo Munya ate wichielewa we ngoni mbia kwenda ndene ya karama kaketu na ndene ya Meru yonthe kuningana na rwari ruraromberia kwaria yoro Munya kintu kembere na mbere aturongwera kumari kukuma kitikia MP arona batu ratura kuwa karama ni kamunda kangaluko Nwe mwathani ate mama itombere kwe wabi anene wakina Mpuru bagomba kuthikira antu kamunda kau kangaluko Mpuru naonere katea kamunda kangaluko karia na thangari rengi arau ake yari mendangari ira emethira chiana round up ende Munya wene kawiyite kamunda kangaluko rengi we okathukangia na tayari kawe kiro fertilizer Munyare eitare aweri athirere na tuthenete karama tukavira kwambere atotere kamunda angaluko atoka tugwitheria mathara ya tamba kuonwa miunda yetu ya Rwandare ametere ya muthumba muthara yo era taito kinya tokata taito toteona namba toteona anto beto beta kinya na office ni bakiwa bana nambe munda ya Rwanda oteyo athari ya muthumba tote kinyambi na muntu wetu akatira o uroretere muthangali ndene karama munda yo karama yo aretero muthangali na karama karaura chenu uri kuoretere muthangali no oretere muthangali yo ko atira o kakwetha no arairi muthangali kaundene kangaluko nuntu ekure akure mairo kaurire na kare ya nthangari nabo barua ba utinora kinyo itiuru ibo kwanda kama utinora loi ibo kwenda kuringana na karibai bombete kwitha bakiure Peter Munya kurekana Bruna atongoria bwaro mubunge Mpuru Abori oria bachitite bakuwa Munya no mbere kwitha giwetene kumuitira twira atongoria ni mega 35 akariba nkuruki bagita na mbere kumba kwitha bakiwa Munya banyamaritie ko kaita kara ya ende Munya mantororere kwa manto ya Mpuru igoro ya mathuku ukiwa ate bwetha chia na kari tutikwelewa ni mbibi ongwa bire akiri neku
uwe wa mwebro kwenda kithani tikiase ni to kwenda kithai women representative utangaze ikire kukwenda kana kithani MP no kuigwa kana kithani MCA uchoke kuto kuthure to kitho kabua lakini tukumenye MCA utegwa no turaunire kumatene munya uwe tukwaeletie u turi kuona bra simba ye yayekirite muta yongere ichiethetie karianira nambi na nyumo lakini keke nyongacho batwe mheshimiwa Munya tutiare kureterwa muntu tukamatirite uturetera ndene tiania twina metho andu batiania batiami buru bona tumeito kariarau uru turetera kababia miaka 5 kababia utibatare ere kuruba kana kuruba kona atuenderia tuamira endo turetera muntu unge woto thenia tutienda ndendo kura mheshimiwa Munyare tutena uwe nduwa Munyare otethia kwitia karama ninga onto bagua ni baweta buragua no peore batu toruana kareme akareme no onto batu tutetekeria yarengo twaria lambu aeta bura age aginya kungenteranto karama ibera ibate mbita kana bena mbita ande kungenteranto o Munyango endo kwero atoka matera nguru ete mauru na otero no tute kumenya no ke akwethano atuitangire karama ora itanga mauru Rwanda twatiwa kiongo incho moete ni otoringa twe kwera twakwata tukuthuka thuke tukuringene twature aito kwene akino kaitioru nyoita konene wewe kerra ro empuko otore welo kuraya atute kwenda renge ibo kwenda unoi iro toko we Munya ne Munyaria anyarerie karama karadira Munya ne Munya Rwanda re nuko mena anata karama kabwetheru wa muzomba ndiye karamera itwa muzomba na muzare utaiteru wa muzomba ndo wongi wa nduma atobwetherie na ndo naita karama nonto karama akayo toromba gura karama renge itwa mumelera Kiripotera Mero TV kumatia nembe tanda msimuturia wa Dhereja Konginaku mubunge wa gicigombunge kia Central Imenti Kirima Ngoshine na shimiritie kutharikira CS Geoffrey Ruku nikira Kirima kuga ni siasa shampatho na sharomena gatigati ka akariba Kirimara akiuga Kirima kia Mount Kenya West na Mount Kenya East ni kimwe ningi agitana mbere kuromba utongeria bwa ngwataniro ende timpatho nkiruki agitana mbere gutariria mirandi wetina mbere ira arete tentere i Asia Central Imenti maturene Jeff wagituma na ribotie nawe Kirima Ngoshine noritie CS Ruku na ntuma kumugwata mbaru batigane na siasa cia kugania Kirima na kinyankuruki kuga maendeleo rutererwa Kirimara rutionete rukethera rukiona inde aki bete na mbere kugwatira president wa Nthiguru ije William Ruto. I'm asking Waziri, my prayer is to Waziri Ruku. Siasa ile nacho na like-minded people like Ruku. Tichia kutethia Meru, kana Embu, kana Tharaka Nithi, kana anybody. Kwa siasa ile nitikano acio, nontu itego twaka. If we supporting President William Ruto, it's a democratic right of whoever want to be in Ruto's camp or any other camp. But that one should not be a cause of division of Mount Kenya region. Supporting Ruto should not come to cause a division in Mount Kenya region. Na kedha kwa development tuone teura Waziri kwa kuwa 76-23%. Let's fight when you are inside for those developments. Because you affirmative action, tuone section ilikuwa teonete, iwe teonete, nonto yo Meru teonete, that is a fact. Tharaka Nithi teonete is a fact, Embu teonete is a fact. But that should not be the cause of our division, is that let's fight for those environment to come this way, where we are still within the same Mount Kenya region. Nkuruki Kirima Ngoshine na ugite nikenda Professor Kithure Kindiki akamutongeria wa mugongo Kirima kibatere gwita na mbere kugwatanira nikenda bakamuringira kura bare amwe na kira gutuma mbugo u iya batu no 2032 tukwenda Kindiki eja kwethera president of Kenya. He can't be a president of Kenya without the support
of our brothers in the West. We need one another. Oyora tuwa supporta Kibaki. Taura tuwa supporta Kibaki. No to expecti. Tuidra tugeta tuigi ntukimwe. No to expecti tuidra tugeta tuigi ntukimwe. Kinya 2032. Nkuruki Kirima Ngushine na ugite Mumiru na Muiko ni bethirite bakigwatanira gwitanira ngugi untu monka thaici batiumba kwithira bakiathuranwa ni siasa. You go to Meru town, you find over 90%, over 40% they are Kikuyus. Ntuire ndi wakili mutindo aja. I do remember my clients, about 60% they are Kikuyus, which means there are many Kikuyus in Meru. By party chonde ogetaro nyange kwende kunyana wandi mochi chita marito ya Giko ogeta nake amuri okethra iko beno kwanza Makandu na area and many other parts of Meru. We cannot say that we separate from our own people. There are hours na yegi taramo mau bara betre muitone because my father was in the forest. Yara ambiraga muiko araye Giko mwembu akarie Kembu Mumeru akarie Kimeru na bonde gutwara Kiswahili ka Gichungu na ibereanagwa na bakondiniti urandu ekarowe kwinga muchungu, and our unity is our strength. Our unity ni atetheririe kwinga muchungu baba ngito bachiri kabegere kwa yabandaye. In essence, let's not be selfish. As few people non tulia tukaga Mount Kenya utukwenda kumega ila tukenda kairi watanira it may be very difficult. So let's move together as a team as we have been since time immemorial. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Tutegere riboti yeye kutigira kuri na irio bya kung'ana matorene nchuku nacio ikithira shuyurisha aremi aboni uge bwa PS wa mantiye mito bwana Gitonga Mugambi akiaria rentere Shabore augite thirikari iri na mibango ya gwaka nayo ni ithima dams na moni gutigira kuri na ruji rwa kung'ana gutetheria aremi kuma ntere Shabore kwithira bari na rui rwa kung'ana mishi yao ningi inya kiri uremi gutetheria kuongela maciara ya migunda irinjira imwe ya gukiria matora ni uge bwati mbaru ni mubunge wa Guntuko Mugambi Rendikiri agitana mbere kuringira ndebe thirikari ya Rais William Samoei Ruto nikira akuga ni kenda aithira kiona mirandi ya gukiria ntere Shabore. Riboti ni amwende online boni. Mugambi Gitonga nora ni mwandiki munene rwa ng'enero mitho akiaria Shabore na gweta thirikari ya Rais William Ruto egatiela ni kubwithithima birabire mithone na kinya barabara irakari batonya nacio mithone na yore njira ya kumenyera mitho amwe na kuguna kari rose ni othe nere eto itherere nene itukugeria gutonya na muitone jojo na kwina thine mirandi ira ikiria mirandi ira gutonya na muitone kenda batonya murandi roje ruthukitwe na hau lazima bare ngirigi askari bare bena hau ndene ndero kwi barabara ira aje gutonyera aje geta kumira na maritati na ndero ni kwenda Karabati ndenda kuwira MP weru gukiga uwa rojo bisine kwa mwekera kiara barabara bidwe na ndaraga kwenda Maramu tuwekera Maramu hapo kwenda Karabati ndio antu bete mutone bwega bale mebwega kama ni kwa chobwega watu kantu babore ko kwena mutone kwenda kuhirwa ndamu kana au nande na mberete na ndamu wira iyo ngasaini antu baja boneruji tuna sawa antu bara pavesta mito yetu kinyabo ibedre baina social responsibility baga kikisha kaya chukuru chetu at least ba utumira desk takuwa balira ya chiari bageta buambeka magika jombe na bai na tuena natural resource akiaria mubunge wa Shabore Mugambi Rendikiri ari wawe akaria mukaririgite wa bunge ba kaunti ya Meru aeta na mbere kuwata mbaru thirikari ya Rais William Ruto gitumine kuona mirandi irareta mature na ya weti na mbere. Na mnajua mimi president ni mtu yangu na mimi ni mtu yake. Na hapo stoki na zibaduki
naino ndo arukarao DCP ne shindire imbi wale non to UDA ne shindira nare mbere imbi wale ibeje to chera na rujo waburi imbi beja neo oku mwerekeria wa mitaratara obicine ya Kiendeke Gideon Kimathi akiaria na ameneretio wari munini wa rais Rigathi Gachagua ni kirakwarira ari gitene atawane mumeru kana kinya kureta murandi yomoya weti na mbere meru ende thai ati gitene niria yete kwane mumeru wa kumabore untu amuritie kuliunga meru na kuona ngwira thirikari kurita ni ata muntu wa kuthiuruka akiuga no meru na muno ariuga no kibirichia andi muria riria ari deputy president areja ka korire tuno amero le ale deputy president le agagaramia rego gaira boru yani le ale unenene yake rauni kiaria ataririkana no meru buramuona arete BS aja buramuona aiboteithie mandu ya mitu buramuona age akagoko ya inge tugwakirwa 20 meru tayari as we speak now na bandara ya kwenda kuchokora watu huko uye mgeni Jerusalem pitia pale Meru level 5 tayari tunajengewa hospitali ya 1 billion Kenya shillings. Nataka kumwambia nikiwa hapa leo, ukipitia tu pale Kakoromone, bandara ya kujiweka aibu kwa National TV, enda Kakoromone as we speak now. William Ruto na Professor Kindiki wanajenga soko ya Kakoromone ya 1.2 billion. Huyu mgeni Jerusalem tena alisema usiku ati hakuna barabara za lami zinawekwa huku Meru. Nataka kumwambia tena bandara ya kutembea na ile barabara mzee ile ilikuwa ya Meru Meru Maua, ingia ndani constituency zote za Meru, hakuna constituency haina barabara za lami zinaendelea. Ripotera Meru TV kumabore mbita wa mwende walaiboni. Riboti ikethira itukinyithia muthia yo ayara tutegaira maturene wiki wa wirane bwa thirikari bogutigira kuri na ithima bia roe bire bikethira bigitetheria arimi kuma ntere i ndwanda cia buri riri kiuria kia bata kuma kiri akari manto yegie gutegerwa ningi manto yegie roi igwithitinya kuri na nkujanio cia kirua bore water project naria ni gatigati ka akari kuma kibiri cia kirua nari na roire rwa rera wirigiro ni ati itithira iri wirane igure mawirane yakaithira yakingwa na ndi tukethira tugitegera magatheti kumurika riboti ra cia kipombele magatheti-ine uthimo gatheti ya Daily Nation abwetegera mantu igi nkukuo kana corruption barabategeria ndio na mbiche cia mangavana kibumba barito billionaire governors nabo ni bara nabo baithirite baki gwatanithwa na kugetanirwa ningi kuringanithwa na mantu igi nkukuo kana corruption barabaithirite ritho ria EACC rikibamurika ende bando Kyoto gitethira gikinyanirika kwithira baikinyithwa kiri kongolobia mawatho yaige winyange bwa mbesha cia mwingi. Of course tugathira tugitegera ngathiti ya Daily Nation tugutegera report ira ingi ecithirite ikewa kipombele kangwire. Thank you very much nonto bako tudura gitwethia nyombe nteto irina igweta ka tuneka Meru ogeta kuraya nonto ni tushokerete tukimurika ibai akomuramura magatheti ni bito akabu mutharime.